Patalo faile mai manga le tatu no nei vai ngo le taiao. Le wa bina tu sa tu tatu pasal longa ile fale pole mau tale nei ya o fa ngo ina Manumea yo le pe ona sila mai le tele o tamata mo fi yo lo tu se no ma fa ta se foi. Ya masa ta se foi yo talabo le o fo yo lo ngadui tu ton mo le fale tu siata le nei fa tala fa tu usol nit mai ngam taiao. Ya ma fatalo fatu fiuma e ftai foi le fumanga le le tu ni tai au e o tau me lo fiuma e le vai so no le me un to no le ni studio e mo lo ma fa lo si au me se mai mo volo ta tu no fi o lo fo le ta tu no ya le Talanoaga fo le soifua me se fo le tale no ya te o pa le sofa. Te tole mal fa lo o lo ngo o feito to sali lu o so mai le fio fusi sa fotu la fa in motele sa la fa Boleh mana yang tu le tale ni na tu siat. Ya so no mal fio mai sa fa una mai le to mo fa ni a o tu siat to so ngai lu office fu mal lim e School of Fine Art fa o ya dia so yo mo la no le fu ma fu ya o ko si tu simi e to so no mo vai ya terminei yo le o mo mai ni e pia ma tu lu lo o lo la no finga bunga ile Manumea Art Studio ya mo foi me si uso pena fu no to ile mai le ya on tu siete mai le mun Au le sai nga dua ile ya on tu si ya ile tulang le fa ya on tu siat. La ba balon La se ma fu amo wala yo na a sto se la mona ya ti te atina ina ni tale na tu siat. ya Sa tu siat ni se uto a po ni se lo to ai. ya stai na velo film propsi ya o le uso te mana tu siete sui terminei lo nei pui pa e atalata e pe le tanga ma tu ai ma sa fa pe una tu siete sui e la o fa solo mai knitting e o Fa o mi tale ni fa o e tale ni ma ngol e fa stai le fule le la roe ma wal ma no se fa o tale ne fa wal Fengo fiele fati no ngale ngana tu siat. Ya. Kapten ofisi. Ya. Oleh ngai pitsilina fengo fie. Ete me femta, ete me fengo fie. Ya perlu foi masa neta to ele esme mo mesfile mu ya ele foi ele musmile. Moi e fengo fi e no itu fengo fi e no itu fenta ia ai ili fu e ni tana tu siata pe ana una u tu ato Lale vai tau le na eu fale nei le Manumea Art Studio. ia ole so walu se tema ma Tau sanga nei. to sangan ni ba pe ona mo ile no fa wenga tu ni le Art Studio le Manumea le lo o ya la no full time mai ya o ati ga ya ona o so tanga fi me le film pule me fatua ya le ngata ku ile le uso o fa pe ona ma tu ngal lu itu ni le studio Manumea O ini ngal wenga mai ha tino le Manumea Studio o anga in fa tino itu. Fifteen ya o terminei ya o ni le Art Studio Manumea pula oi ilo faitadia vinga le famtalanga ese uma to inga tu siata mo itu ni le Manumea vai tau contemporary art vinga le art of the present times ya ali foi mata po tu le BC before Christ itu sisi mai foi ato nei setemi e salsa e tofuale tanga
te tunu ni ia mali manangas tal fonga ia fa penalo no tu ia ini te me mana ba ia lo tanga te fa ia nei ngalgun mo wai se ni tu tau mawelo fa no pesa ia se sa ole ban me al studio ile tato faleve o le vale le pesa pe se famni no ngale ba e fa stai no filma ia so le filma o ile Manumea art studio le filma pule me fa tua ia te le matu ni la usu ia se pena ona tu si o matu tu no le interior o le VIP ia le te le o ko male tu sa pena ona Panino ni la vole Manumea art studio e to teles mato company mato ia ai ole tasila voluto ia male ngalu fatas ia o foi on mato foi ani ngalu matele ia mo fatas mo foi le o ia malo si fa o tale to feel to stuff le eu terminei a filma pula me foi tudo lua mato to di mama la uso lo pena ma due terminei e non to fito lo mato e si me ya lo sumato pule so ni la we mato mi si alta mo sta mai ya so de aso wata ye leo te baba ia tua ye wata mafayana sau tanga na o mfa tau wa ia sa le filma wata ye tu si cinema tu tanga mai malo le tunu ia o le pipi ia no na tau lunga e ngate leo information po le famata ina o le ata ia e fa Sofia e foi oi fifa tau le ata e fai tau tu ilona winga ia e son tau ia mi se te uma ia a meu na o le ata ia le fi au po le thing le memori metano le ata e wa foi lo Sofia malo no foi lo Oni fa vita ule vita ia e mo to ia le fatino ngana banga tu siat. Total mal fa lo io terminei ma to la ia e pa vol fa vita ule ma tu te lo e ma to ia ule la mo equipment e forma che o se upu ia e so se mana o se tangata ko tatu tu nu ela na te leo tu nu ma Fingo fio uma pepa pe e matu ia equipment resources forma me uma pena na ngalwanga fa tu set e o ito no la vai nei Manumea art studio fio ma problema no fa tu ele to matu le we se famnianga ito le tu tau se le ni po tu tau tu pe ia ma fu mai ono le tale ni ma le ngalwanga fa tu set o le se fi au te momolia o mai mo vo tu pulanga na to ia e ni solo ia ia le tale ni ai le o pe le o fa ngaina ia mani si fo ia e vea la usa nga ma lo mo ma we lu tau ina ia nga e fa tino fa nga tau tau ia le ai mo tu pe nga nga tu setala to ia fa stai ni lo fiam la mo fa sini ia o te tonu te mini le fetule ni mai tu ma nga mai fa fu la matia ile uno le tupulanga se la vai le vai tauni o numa susumira wale asala se asuma se so stoinga fala velavi ule ngoi ule famia ule fola alfa saina drugs mai o ila vai na vena suinga le ulang na la mai ma wale ola tala bo tupulanga ma dia ai una au si tata lango lava masfa awala tu ilo nei o na fata wa fa malu tu planga ta be o ina ti fa ngolo mai ni tini o lo ito o ile tani no tu seta e ele pu fa pertania o ngalo masani la batata o le practice makes perfect o ti tonu ti minei au fa nei o tani tu seta tu mo fai fai ali ia mai oi la vaina famani no ile tu ile tani ni le usitani ni fingo fi ile usitani ni finta ai lu tu ia e uma wala fai na dia
se futuanga funa mo tatu itu pa vai ya tari ni tu siata apa pia na nai wa atu tu malili ya fa mo le ni fa le ya tin ya amna mo tatu tu planga awali tu angai ya tari ni ya oi try ya mai wo mi pele pe fa ma ni malu nganga fa wal Malo fa tai manule mo le vano ale ma we se tasio fa la lo se tasio pokala me la sa ni man me studio fa to lu mo le vano ni te fa pula tile ya sai mo fa sini ya ole sulus mo le no le masina ni ya ole fa isi fa anima ya Manumea art studio ya matu umalama ni ole Fingal bungit nuli art studio Manumea art ya ole sulus mo le nuli la fa matu fa aninga fa ali fu express your opinion and your knowledge about art ta wala lo susumai talamai wa out to muri mawina le fa aninga matangufi ya ole fa manatuina ole sfulu tau sama ya talu na fa awai mai ni company ele ku fa pertani masani ole success the struggle so sweet o se o langa finta ya e fa ina ila ole ama tu mo fai ya tu sinyata e fa tau ibe sfulu tau sama talu na fa awai mai ni o nanga ya le wo martemini wa success me ya ile lufule ni na susun ya lenga tu ile pule mal fatua malo fa tele lava manuel ne ya so ya fa tai wala fiama bila wan ne